أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಮಿಯದುಗೆ ಮಿಹಾಸೆ ರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀಹುಂದಿರುಳೆ ಹುರಿಹಾ ರಶೆಗ್ಗ ATM ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಹಾಸ ಇರ್ಷಾದುಗೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮೀಮು ವೇವಶುಗ ATM ಹಿದುಮೆತ್ ತಾರಫ್ ಕುರುಮಬ್ಬಾವ ಹಾಸ ಹಫ್ಲಾಯ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇನ್ ರೈತುನದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಹಿದುಮೆತ್ತಂ ಇತುರ ಫುಳಾಕ ಅದಿ ಫಸೇಹ ಕೊದ್ದಿನು ಮದ್ದೆವ್ವವ ಇರ್ಷಾದಟ್ಟಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ವಾ ವರಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕ ಮಾಯಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಬೋರ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ವರಂ ಹಾಸ ಶುಕುರೆದ್ದಣ್ಣವಂ. Minister of Cities, Local Government and Public Works ke Minister Adam Sharif Umar, Mulaku Dairage Izzattari Member Ibrahim Naufal, BML ge Chairperson Ahmad Ali Habib, BML ge CEO Adi MD Muhammad Sharif, Wewashu Council ge Rais Mamduh Wahid, Wewashu Council Memberun mi bankan abadus itubaru kurawwa mi banku ge lobuati customerun ekweri muwazzafun emmeha hazirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ATM ge khidume mulin ala vevasha taraf kurmuge gotum BML in vevashuga bahatta ATM hulumege rasmiyata wadagenna viemme ha befulu nammaru habadannawan.
adi alugonmenge dawwatu gabulka rasmiyata wadagen devvi huriha befulunna shukuru dannawan Kiriti Qurange moriti ayat tagun rasmiyat fattawa devvi veyawash skuga darivar Muhammad Ahzam Azmin rasmiyat taaruf kuramum migandani mi bankuge muli branch ge customer service assistant alugandu amnaddina Adam rasmiyatu gaden onnani Ministry of Cities ge local government and public works ge minister Adam Sharif Umar ge wahaka fulu dekkavun minister Adam Sharif Umar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mirashuge councilor da WDC ge meha memberum. Mi daira ge hingunteri izzeter member. Mi atol council ge rais. BML ge board ge chairperson. BML ge CEO of the MD, BML ge executive committee ge miri wadanwa mihabe funna hiwa ge muwazzafun adi mirahu ge lobe takhuna khutun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade meduge mi ufawer wagutuga algon men emme mitana hazir we mitibi Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz ge zaamatuga emanikfanu nimmevi rajya ge hurihar higaves banku ge khidme for ko dinum ge masekke mirhuga fettu mattaka mi khas ihtifala tiemha befun wadan debiti walgon member ufa kuran hagigatuga rajyege hurihar shaka banku khidmat migota fulawegen diumaki algon dekhe gotuga markaz kore fahuri mifada khidmat rayitunna for ko din mattaka Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz genguluba siyasat rangala tanfiz korevegen daakan algon menna fenna aligada dalile mige kurin gaganaka tiri sahar wande mirahral libe huriha amdani geega bahattaage nuwata rakka qur'ana goten neti nuwata faasai naganje komme faharak ehen rashaka datur koran jemuge taklif miyadu nimumaka migenevuni Raisul Jumhuriyage e World Bank of Maldives sumbara rangala fuddawa devuma ekuga mikamattaka bankuge management ku huriha be funna waraboda marhaba dannawa adi shukur dannawa egoda anumana fadan Raisul Jumhuriya ge zaamatuga rajye ge rayitunge diriulumuge halatu rangal kurma lui fasehata hoddawa devuma waragina masakketta emanik fanwani fattawa ekankamuge terein miha hisaba miyar khasakotega Bank of Maldives medueriko egoda anumana fadan miyadu gedoreluma bes vifariya bes adi enun kankama bes war faseha kama ekega loan libene intizamta miwani hamajehe gen gossa ege turun Raisul Jumhuriya ge wawdekam gawa masferinna salis aggadirgo terega faasa libene wad fuddam fettuma ekiga ege asar Bank of Maldives eba kore ege faada eba kore adi Bank of Maldives wara furhima kama ekiga wara zimmadar kama ekiga bandu evves tuhe husko nula hukuru honihiru mi kommedu hebes adi sarkar bandu do ekama bias masferinna gawadun Bank of Maldives faasa jama kurumun daakan ei bankuge khidme rayituna for ko dinumuga Bank of Maldives ke war rangal ikhlas re niyate oge masake kurumun daakan algumenna enge ekamatta ves Bank of Maldives miyadu algon hama shukura ada kura algon wa ko nimmalumuge kurin mifada masaketa kuriya gendimuga rarrahuga rayitun council takun sarkara bedwa ebbar luma hitirikan war boda fahaga kuran adi algon hama faha kollam beenun mi daira ge izzeter memberaki mi baawatuge kankamuga rayituna warabada guliwadagen kankan kuriya gendiyuma adi sida algume ministry aves algondaves gulubagen war masakke korabomongen dawa beflakama baatiwe mi rasmiyatuge manikfan bayar wada gannawa kan e algumen nelibe warabada hiwarekam ga dannamo algon wa ko nimmana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukriya Minister Adam Sharif Umar rasmiyatuge miha hisabun demmeyoti vevashuga ATM ge khidman iftitah kurun
මේ ඛිදමෙන් ඉෆ්තිතාහ් කොද්දවු මං අලුගන් මිදන්නවාලනි Ministry of Cities Local Government and Public Works ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮ್ ಶರೀಫ್ ಉಮರ್ ಅದಿ ಅರಿಹುಗ ವಡಾಗತುಮ BML ಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹಬೀಬ್ ಅದಿ BML ಗೆ CEO ಅದಿ MD ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅದಿ ಮೀ ಮುಲಕು ದಾಯಿರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೌಫಲ್ ಮೀಮೊತೊಳುಗೆ ರೈಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಿಮಾಲ್ ಅದಿ ವೇವಶುಗೆ ರೈಸ್ ಮಮ್ದೂಹ್ ವಹೀದ್ ಗಾರಿ ಹೊಂದಣ್ಣವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮ್ ಶರೀಫ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಹಬೀಬ್ ಅದಿ CEO ಶರೀಫ್